kenapa team content anda underutilized? Nak tahu tak apa benda yang paling stress as a business owner kalau kita dah hire team yang kita memang bayar gaji dia setiap bulan. Okay, kerja elok ke tak elok ke setiap bulan kena bayar gaji, betul tak? Paling stress adalah bila kita dah hire tetapi kita rasa mereka ni macam underutilized. Dan kadang-kadang bukan silap diorang tau. Kadang silap kita juga sebabkan kita sendiri tak bagi cara untuk mereka betul-betul buat kerja seperti mana yang kita nak. Kita macam kita dah hire dia, pandai-pandai lah kau buat. Sebenarnya benda tu kita kena adjust lah, dah ubah. Kalau kita memang hire yang memang bagus dan juga memang sesuai dengan jumlah yang kita bayar, then that's okay. Tapi kebanyakan sekarang ni, kebanyakannya baru lagi. So kita kena ada bina satu sistem untuk mereka ikut. Selama saya dah hire ramai orang-orang kreatif kan, macam video editor, graphic designer, social media manager ke, content creator lah sekarang ni kan, saya perasan ada dua kesilapan utama. Yang pertama adalah staff underutilized. Masa kerja 8 jam, let's say 8 jam diorang kerja sehari, tak diurus dengan baik. Bukan mereka sahaja tetapi kita. Yang kedua, tak jelas apa sebenarnya matlamat kreatif konten yang dihasilkan. Kita main lepas tangan saja. So dua ni sebenarnya tak okey. So hasilnya apa? Konten ke laut, struggle nak kekalkan konsistensi. So saya terpanggil untuk kongsi strategi supaya tim anda boleh post setiap hari gagal. So pergi je klik link biru dekat profile saya, cari konten ini, and then pastikan anda tekan butang follow supaya tak terlepas lagi video saya yang seterusnya, dan pergi ke farabi.my untuk explore agar anda boleh upgrade anda punya game marketing dan bisnes.